Zabrana brijanja brade. To je znači isto od ukrasa koji se tiču znači kose čovjeka. Ovdje je sad u pitanju bradu. Što se tiče zabrane brijanja brade, o tome smo mi govorili na početku poglavlja tahareta. O tome je znači bilo konkretno govora i postoje jasni hadisi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji naređuju puštanje brade. I svi hadisi naređuju puštanje brade. A iz naređivanja o puštanju imamo istovremeno šta naredbu o zabrani brijanja, jer se ne može upotpuniti puštanje osim ako se ostavi šta? Brijanje, to je jasna stvar. Zato nemamo hadisa, nemojte brijati brade. Ili zabrana brijanja brade, nego se naređuje puštanje. A dok se naređuje puštanje, u istom momentu se šta? Znači, naređuje i zabrana brijanja, jer ne može se upotpuniti. Nelogično je, znači, da kažemo, jeste naređeno je puštanje, ali nije zabranjeno brijanje. Jer ne možeš, znači, upotpuniti to puštanje osim zabranom brijanja prije toga. Pa nećemo ništa više spominjati. O ovome pitanju smo govorili, znači mislim da je pitanje jasno svakome ko želi da uzme pouku. Osim što bi volio samo da pročitamo nešto o tome što su hanefijski učenjaci kazali. Pošto se danas ljudi često šta god im godi duši, kažu to je hanefijski mezheb. Kako god kažu hanefijski mezheb, po hanefijskom mezhebu sve može. A nije tako. Ni po hanefijskom, ni po drugim mezhebima. Jer je hanefijski mezheb kao i drugi mezhebi. Ima negdje stvari gdje je znači stroži, negdje stvari gdje su određene olakšice kazane kao i drugim mezhebima. No, međutim, da se tako uzme općenito, da se kaže po našem mezhebu, hanefijskom, tako, nije tako. Hanefijski mezheb je naš mezheb. I šafijski, maliki, to su naši mezhebi. No, međutim, da se uzima tako i da se igra sa riječima učenjaka, to nije dozvoljeno. Pa ćemo samo da ću nam ti dalje prošiti to. Dole od jedinice počne na ovoj strani. Na kraju. Imam Šamsudin Es-Sarhasi. Es-Sarhasi. Imam Es-Sarhasi je umro 496. godine i on je od najveće, znači, hanefijske uleme. Znači, on je od prvaka hanefijskog, znači, ima knjigu Al-Mebsud koja je štampana u 25 tomova i ona je temelj, ili od temelja, najveći temelja hanefijskog fika. Jeste. Nakon što je spomenuo da je brada ukras muškarca, rekao je: osnova svemu ovome je hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Allah ima meleka koji ga slave riječima. Meleke. Slavljen neka je Allah koji ukrasio muškarce bradama. Znači, on dokazuje ovim hadisom, slavljen neka je Allah koji je ukrasio muškarce bradama. Taj hadis je daif, nije vjerodostojan, taj hadis je batil. No, međutim, on ga je uzeo, međutim, nas zanima stav hanefijskog učenja. On kaže, osnova brada je šta? Ukras muškarca. Znači, brada ima utemeljenje u hanefijskoj pravnoj školi. Jeste. Na drugom mjestu imam Es-Sarhasi kaže: u bradi je ljepota muškarca. Bradi je ljepota muškarca. Yes. Imam Alaudin el-Kasani umro 587. hidžretske godine rekao je: brijanje brade tretira se masakriranjem lica jer je uzvišeni Allah ukrasio muškarce bradom, kako se prenosi u hadisu. Allah ima meleke koji ga slave riječima. Slavljen neka je Allah koji ukrasio muškarce bradama. Dakle, isti hadis. Na drugom mjestu imam El-Kasani kaže: glava i brada predstavljaju najčasnije dijelove tijela. U glavi se nalaze mozak i čula, a brada je dio lica. A lice je jedan od najčasnijih dijelova tijela. Pogledajte kako dokazuje imam El-Kasani, Ebu Bekr El-Kasani, da je Ibn Mes'ud, da je brada, znači od najčasnijih dijelova čovjekovog znači lice, a brada je sasvim dio lica. A imam El-Kasani za njega kažu Melikul Ulema, kažu da je on kralj uleme. Takav je naziv dobio. Melikul Ulema, jest. Imam Burhanuddin el-Merginani. Burhanuddin el-Merginani, jest. Umro 593. hidžretske godine, rekao je: brijanje kose kada je u pitanju žena predstavlja njeno masakriranje. Isto kao što je to brijanje brade kod muškaraca. Aha, brijanje brade kod muškaraca je šta? Masakriranje. Kao što žena da obrije glavu. Brijanje glave ženi je haram, o čemu ćemo govoriti. Imam Kemaluddin bin el-Humam umro 681. hidžretske godine, rekao je: kada je u pitanju brada, sunete da bude u dužini šake, a ono što prijeđe preko dužine šake treba odsjeći. Što se tiče kraćenja... Znači vidimo, treba znači da bude u dužini šake, a ono što se prijeđe preko toga sjeće se, dobro. Što se tiče kraćenja brade više od toga, to jest od dužine šake, kao što čine neki zapadnjaci, to jest ljudi sa zapadnog dijela tadašnje islamske države i muškarci hermafroditi, to jest dvospolci,
To apsolutno niko nije dozvolio. Znači, hanefijski učenjaci, to je poznato kod njih, znači da kažu da kraćenje brade mimo dužine šake nije niko od uleme dozvolio. I ja nisam nikad našao alima da je rekao da je to dozvoljeno. Jesi. Imam Fahrudin Ez-Zeileji, umro 710. hidžretske godine, rekao je: brada je ukras muškarca, kako se navodi u hadisu. Zatim je citirao prethodno spomenuto predanje. Imam Bedrudin el-Ajni, umro 855. hidžretske godine. Bedrudin el-Ajni, on ima komentar na Buharin Sahih u 25 tomova, zove se Umdatul Qari. Znači tamo u Buhari, kako budete čitali, dole se piše Umdatul Qari, šta Ajni prenosi od Ajni, od Ibn Hadžara najviše korišten komentar, to je od najboljih komentara Buhari, jeste. U komentaru hadisa kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje puštanje brade, kaže: pod puštanjem brade podrazumijeva se puštanje sve dok brada ne dostigne bujnost. Znači, brada dok dostigne bujnost, to je puštanje brade. Jeste. U drugom dijelu imam el-Ajni, nakon što je spomenuo prethodno citirane riječi imama el-Merginanija, brijanje kose kada je u pitanju žena predstavlja njeno masakriranje, kao što je slučaj s brijanjem brade kod muškaraca. Znači, istu stvar potvrđuje imam ko? El-Ajni, da ne bi rekao, to je mišljenje jednog učenjaka, ne, to je poznato u hanefijskoj pravnoj školi. Jeste. Na te riječi rekao je: masakriranje je haram, nije dozvoljeno. Znači, imam šta? El-Ajni kaže, braće, ovo je jedan od velikih, nakon imama je Zeileija, od najvećih muhaddisa hanefijske pravne škole, imam El-Ajni. I kaže, znači, otvoreno jasno da je brijanje brade haram. Jeste. Imam Zainuddin bin Nuđem umro 970. hidžretske godine, pojašnjavajući hadisu kojim poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje: puštajte brade, rekao je: pod puštanjem brade podrazumijeva se puštanje sve dok brada ne dostigne bujnost. Na drugom mjestu Ibn Nuđem kaže: sunite da brada bude u dužini šake. Zatim je rekao: brijanje brade je masakriranje lica. Imam Ali el-Kari umro 1014. hidžretske godine, pojašnjavajući hadisu kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: puštajte brade, rekao je: pod puštanjem brade podrazumijeva se puštanje sve dok brada ne dostigne bujnost. A zatim je rekao: brijanje brade danas je simbol mnogih mušrika koji nemaju udjela u vjeri. Na drugom mjestu imam el-Kari kaže: knijenje, to je bojenje brade, je sunet. U istom dijelu Ali el-Kari, komentirajući hadisu kojim poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranjuje ženi brijanje glave, kaže: ženi nije dozvoljeno obrijati glavu osim u nuždi, jer se to tretira masakriranjem isto kao brijanje brade u pogledu muškarca. Imam Alaudin el-Haskefi umro 1880. hidžretske godine, kaže: kada je u pitanju brada, sunete da bude u dužini šake. Ono što prijeđe preko šake mora se odsjeći. A što se tiče kraćenja brade više mimo toga, to jest ispod dužine šake, kao što čine neki zapadnjaci, muškarci, hermafroditi, to jest dvospolci, to apsolutno niko nije dozvolio, a njeno potpuno brijanje je postupak indijskih židova i vatropoklonika. Imam Ahmed et-Tahavi umro 1231. hidžretske godine, kaže: Muhammed, učenik Ebu Hanife, prenosi u svome dijelu El-Asar da imam Ebu Hanife dozvoljavao kraćenje brade koja prijeđe dužinu šake. Na drugom mjestu kaže: sunite da brada bude u dužini šake, dok kraćenje mimo toga, kao što čine neki zapadnjaci, muškarci, dvospolci, niko nije dozvolio. Zatim imam Halil es-Saharanfuri umro 1346. hidžretske godine, kaže: kaže: komentar Bezdul Mečhud na Ebu Davudov Sunan, isto 25 dijelova štampa. Jeste. U današnjem vremenu brijanje brade je obilježje mnogih mušrika i njihovih sljedbenika i oponašatelja. Imam Zafer et-Tehanevi umro... Tehanovi, on je od savremenih učenjaka, jedan od velikih muhaddisa ovoga vremena, jeste. Umro 1394. hidžretske znači, godine. Prije nekih 35 godina. Rahimahullah. Kaže: ako je brada bujna, tada se pere samo njen spoljašnji dio. Zatim je naslovio poglavlje: izgled poslanikove sallallahu alejhi ve sellem brade. Znači, ima još. Hanefijski učenjaci ne dozvoljavaju čak ni brijanje dlaka koji izrastu na vratu muškarca. Ovo dole. Znači, u fetvama, fetvali Hindije i u drugim dijelima, je tako dole je spomenuto u Fusnotu. Znači, spominju da je zabranjeno brijanje brade koja izraste na vratu. Iako vrat vamo dole, ovo što ode na vratu ispod dole, znači to nije brada. Ovo dole nije, ovo dole na vratu ako se obrije, nije brada. Ovo dole ispod ne. Ali na vratu što izraste dole, to nije brada. No, međutim, on ne dozvoljava ni to. Kako će dozvoljavati brijanje brade, zašto došli ta jasni argumenti? Jasni.
pa kako da dozvole brijanje brade? Eto. Dakle, puštanje brade do dužine šake je legitimno kod svih islamskih učenjaka, dok su hanefijski pravnici posebno strogi u tom pogledu. Oni kažu da je vađib uzimanje, braće, ono što pređe. Od hanefijskih učenjaka dok pređe, znači kada uzmeš u bradu šaku, ovo dole što pređe, ovo se dole mora odrezati kod hanefijskih učenjaka. To je vađib kod njih. Dok drugi, znači razilaženje, jedni dozvoljavaju, ne kažu da je vađib, drugi kažu da može, da je olakšica. Neki kažu, poput imamo Neuvija, ne smije ništa, mora brada biti kakva jeste. Wallahu alem da je stav hanefijskih učenjaka da ima svoje mjesto. Sad vađib, pitanje je možda oko koga se može razglabati, ali da se može uzimati preko dužine šake, inša Allah da u to nema sumnje, jer postupak sahaba ukazuju na to. Što se jasno zaključuje iz prethodno citiranih izjava. Kada bi životni vijek današnjeg čovjeka bio kao životni vijek Nuha alejhiselam i kada bi dan noćno listao djela hanefijskog mezheba kao i drugih mezheba, ne bi našao ni jedno jedino slovo kojim se negira ili osuđuje puštanje brade. Vidite ovo, braći, ja sam, znači, meni cilj ovdje bio da spomenem neke učenjake koji kažu da je vađib, a nije ni to samo bio, nego bio cilj da se spomene da je brada utemeljena u hanefijskom fiku. Znači, i ne možeš kada bi vrtio po hanefijskom, kada bi se slomio oči, kada bi izgubio vid 3 puta, da nađeš jedno slovo da ne kaže, a što brada, to nikada nećeš naći. To nikada neće naći. To će naći kod džahila, kod neznalica, koji nikada nisu otvorili knjigu fikha i da uče i da čitaju i u bilo kom drugom fiku na zemlji. A preruči po šitskom fiku isto ćeš naći tako fiku skupina koji zalutale se sa pravog puta, a da ne govorim kod ehlu sunneta, znači stvar jasna kod dan. Naprotiv, svi hanefijski učenjaci jednoglasno potvrđuju legitimnost ovoga propisa i spominju ga samo u pohvalnom kontekstu. To je u svakom slučaju, braćo, nešto vezano. I ovo kada čovjek čita, braćo, onda vidi, znači da je hanefijski mezheb jedno, a ono što mnogi žele da priheftaju uz hanefijski mezheb, da je to potpuno drugo. Isto tako, isto stvar imate u šafijskom mezhebu, u malikijskom, u hambelijskom. Neko kad hoće da neko mišlje da je žestoko, kaže ovo je hambelijski mezheb. Hambelijski mezheb je nešto što je žestoko. A kad hoće nešto blago, kaže ovo je hanefijski mezheb. Nije takva situacija. Ko je to rekao? U mnogo slučaja hanefijski mezheb je žešći od hambelijskog. No, međutim, to su mučtehidi i ulema koji je ijtihadila, ali nije dozvoljeno, jer nepravda je velika da mi pripišemo hanefijskom mezhebu da je bradu dozvoljeno brijati ili da je brada da nema osnove sa vjerom i tako dalje. To je veliki zulum i nepravda prema Ebu Hanifi, prema svim hanefijskim učenjacima, rahimahumullahu ta'ala.